position as far as Aston Villa are concerned, as John McGinn leads out Aston Villa. As Inaki Williams leading out the line as far as away now. Two sides begin their pre-match handshakes. Cheltenham in 2009, and when he was at Cheltenham he made his debut and was part of the League Cup winning side in 1961. Bobby's ready as far as the referee's concerned, so we're off and underway on Villa TV. Live from the Townline Bescott Stadium. Aston Torres again. Picks a good ball to Rodgers. Now it's through for Ramsey for the first chance of the game. Jacob Ramsey! 1-0 to Aston Villa, and it's Jacob Ramsey. Pradosek baloiaren norantz aldatuko du, hortxe dago Alex Berenguer aria barruan jaurtiketa egin dezake, aria barrura sartu da 31 zenbakiduna, erdiraketa jar dezake bigarren zutoinera, Makinen errematea, bigarren saiakera berriro, ondo itxi dio bidea, jaso du, baloi ona da barrura, hortxe Ramsey, baloia atzera jarri du golegiak, Tielemans, el Athletic. En estos 15 minutos, primer cuarto de hora, la tiene Yuri, busca otra el Athletic, balón para Sanzu, Lucas Digne da Toro erasora, baina ondo berreskuratu du orain Athleticek jabetza, hobeto Ernesto Valverden taldea, berdinketaren bila Iñaki Williamsen erdiraketa, eta geldipetan zehar, eta kontra erasora da Toro orain Aston Villa, atención porque puede haber peligro, la réplica del Aston Villa, el partido está bonito, ataca por el costado derecho, puede haber peligro, la pone tras el arriba, Garde que busca la carrera al ataque de Leon Bailey, que puede poner el centro, el balón es buen remate, baloia martxan jartzeko pres, azkenean motzean jokatu du Sanzetekin, Sanzetarea barruan, Berengerri bueltatu dio baloia, Berengerrek orain bai, erdiraketa, ala ere, ondo itxi dio bidea mate kasik, eta adi arriskua egon daiteke Gerai, gola! Gerairen gola iritsi da, 25 Joe Galzi, ganditzeko, 26. minutua beteko da urki hemen Wolsalen, Gerairen gola. Borroka etengabea da, eskuinez orain bai, erdiraketa ona, remate azkenean aldaratzea 35 de juego el colegiado que manda a los jugadores, como preveíamos, a los vestuarios sin ningún tipo de añadido, jokalariak aldageletara doaz, epaileak txistua jo desan oraintxe, egin du beraz, abian da, bi neurketa horretarako eta baita, Valentziaren aurkako norgehiagokarako, buru altxatu eta jokoaren norantz aldatuko du Barakaldoko erdiko atzelariak, ondo Berengerren kontrola, adi arriskua egon daiteke area ertzean, Berenguer barrura sartu da, 7 zenbakidunaren erdiraketa, edo Aragoiko taldeekin beraz txapelketa polita eta orain eta 3 Camp Nou zelaian gara lehenduta eta 3 eta huts Villa Parken eta orain bigarrenaren bila Aston Villa lortu du gola Aston Villa, que 3 Unai Emeryren taldeak eta bakarrik ez du gola, Iñaki Williamsek baloia mantentzea lortu du, hortxare hartzean, badator erasora Gorosabelen erdira, Oliver Sitz aurreratu baizaio, eta orain kontra erasora, Askar edator eskuine galetik, erasora, Serbiarra eta urtikete. Orain luze jodu atezainak, Oliver Sitzek, ondo aurreratu da Gerai, Iñaki Williamsek erdiraketa jardezake baloia, errematea eta gola, Gorka Guruzetaren errepikapena, erdiraketa, ederra jarri dio, Bila, boste jokalarirekin erasora, adi arriskua egon daiteke, eskerrera zabaldu dute baloia, horren lurrera, botada Atletico jolaria eta orain kontra erasoan berriro, ziztu bizian Aston Villa, kamisetatik oratu dio lekuek, Archerrek baloia mantendu eta gola lortu du Cameron Archerrek, 80 lekuek intentaba derribarle agarrando de la camiseta, se impone claramente por velocidad, no pudo hacer nada el defensa de Deustuarra, tampoco en su salida Alex Padilla y Marquero. De momento no hay tiempo para más porque decide que el partido ha llegado a su fin sin tiempo añadido, dejándonos por mentiroso el de colegiado principal del encuentro Robert Jones. Se saludan y abrazan entre risas Ernesto Valverde y Unai Emery, dos técnicos